Halo guys, no jotong na pai kam phung kam tuk channel lo ke tini bob do ke chung nai leina tini ka ro no sisa sayak nari nai bo ma ke je student ta ke ngi to nai ba taklayo class 10 madhyamik pass ongye class 11 o admission lak nai nangi to ne rombo pandao se sisa sayak nari nim chu phio na ro sipho no sipai na khna ke na ro bahabule sia phono tong mai yo ke na ro sipi phono school ro thangi dari ke thangi admission ro thangla me ya school chal ro hasing ke na ro admission ro apply ke me ya ke na ro ongpai tong na kya bon bo pandao tini bob do anono sapayek narinai taklayo je madhyamik pass ongye class 11 o admission lais nungok nai nangi tongnai ro naro break ye online deki admission naro lamai ake msa hadi ni jora admission date tong abo joto surono naro am full detail sapayek narinai kyabo ni boy naro video nora samon ching katha yan jora nai tondi nona ba full detail sapayek narinai hetre thaya kau naro je taw pho admission lamaya khokha ongye tomi asingke naro online de school apply kemeya ba school naro khak noi boy admission lamaya khokhe ongye tomi asingke naro ani personal whatsapp number naro ami po krung thai mai naro hak chalma thanglaye no be hak chalma ke naro thanglaye computer dukan thangye naro apply kheri toni nangya naro sasa opo naro rooming ke bunaro ke lamai nai bo se rung ya ke ongye tomi asingke naro no tongye phone oni je nangmo sisa information naro whatsapp dike personal whatsapp dike ano huye naro ambe po apply kheri mai nai ke naro je dukan thangye break ye apply kheri abasu no naro 400 naro phono mari nai ke abodike naro same to same ambe po contact ke naro noni admission ro khokche to singke admission apply khemai nai ke phaji taw chon naile nagrana taw nono paha notice khosaya boro paha details sapayek nari nai ke taw nono laptop screen to yan thanai naro naye tondi ke taw naro boro naino tongna bo memu bo ke ha bai khoryo mo sal theke bo ke bo talni nokha salbama june talni nokha salbama anchiyo bai khoryo mo se ke bo ke government of Tripura directorate of secondary education chiyo bo ma memo ba notice report mo se ke boro subject ke online admission for class 11 for 125 Vidya Jyoti schools ke boro ke online admission ni ba pandao je class 11 no pori ni ongye tongnai pori ni naye tongnai bo bro school khongrija kholphe ba liso je school mung to ma bro nimsiyo je school ko admission lar mayungye bo ma notice siriyo mo se ke boro na paha details sapai phon okhnari nai boro na ro nai nokna boro sipai tiyo je class 11 science arts ake commerce pori ni naye tongnai madhyamik pass pai 11 no admission ta lai nai nang tone rombo pandao narot ma khemai nai boro na ro boma website ripai tiyo boro https://vidyajyoti schools.com ye boma website do thangke naro aro admission apply khatnai marok maro boro naro malai nai ke boma website do naro thangye apply khemai nai ke boro sisa guideline rok maro boro naro no ang sayek nari nai boro breke ye naro matang apply khyonai ma khyonai boro boro bro remote nai ke boro ke admission criteria boro admission ni criteria guideline rolet mathi apuno puna boro sisa na mcd admission into class 11 in Vidya Jyoti schools will be made through online mode only and by no other means ke boro je Vidya Jyoti school by related to most school nimsiyo je admission lam je to role bo bro only online dike ma se boro admission ma khina ye boro bro sawo ke online mode dike ma chu se online through dike ma se boro khemai nai kaboni tre boro sapio applicant will be allowed to apply for any Vidya Jyoti school throughout the state okay je boro Vidya Jyoti school nimsiyo class imo school je admission lam chu to nai je state nimsiyo tongye lam chu to nai bro abo je candidate ro boro paha naro apply khemai nai Kaboni number 3 Shomo Tompio selection will be made strictly on the basis of marks obtained in secondary examination, madhyamik or equivalent conducted by recognized board. Ke boro browse hapio ke boro je apply khenero nimsinyo selection oni ma khe abo khe nauni mark ru onai noni mark o depends kenai naro madhyamik pasong phaimo buktima bon chinyo kemsa mark score naro pasong phai je mark hamuru ni duyo kiye boro naro no selection layo nai kabon ikoye boro tre brok sirimok bangma tong boro no naro klu pore nai ge somoi sisalaye ketaw boro naro no paha nono sapaye boro no paha explain ke tongsia ke somoi bang nang nai mon bo pandawo ke boro naro klu pore ye chia nai de ketaw direct now no ang brekiye apply ke na yakem sa date tong abono sapai kharisiwa no ke boro ke naro boro nai no nai online application procedure boro brekiye online application ke nai ke puilaw naro bo vidyajyotischools.com taipo website sapai reha puilaw ke naro bo website do mathang nai abo pai ke apply mo option click khanai nanai click on apply online admission abo online admission mo jagao naro
haye apply ma khinai inka boni paye number 3 okay boronaro click on register now link mo boronaro register mo wo register now mo abo option naro click ma khinai number 3 okay abo pai khinaro number 4 wo registration page aboro khusai phainai aboro khinaro no ni email id aketre guardian by applicant ni full name aboni password rok maro set khepai aboro naro keha naro account mas namnai skang login ma khenai abo pai khinaro number 5 okay naro je email id rimo password set khemo abo ma bai khenaro login khedi abo ma website o abo pai khenaro dashboard open kheya dashboard khosai phainai aboni number 6 okay naro my profile mo thangye aboro je noni nang mo details aboro noni data kaha ma kis tau pai naro apply khelaminai inka abo pai khe tre borok bangma steps yomo tongo boro sisa naro kaha ma ke porini nangnai abo pai khe number 7 do naro new admission form mo thangye new admission form select khiye aboro naro noni data mak mo paha boro marinai aboni number 8 go khe noni passport size photo marinai passport size khe 50 kb size oni nanai 50 kb ni singo ni nanai aboni 20 kb ke bo noni signature naro white paper o soye aboro khra ke photo scan khiye naro upload ma khinai 20 kb ni misingo size oni nangnai ke format ke bo jpg ba jpeg format o oni nangnai kabuni number 9 okay in the application form student can opt for maximum 3 streams with 3 schools for each streams inke boro sapio je apply khene ron bauye boro paha school bauye boro naro stream ke tham select khemainai maximum 3 ke thamni barale naro boro select khemi yangnai ke school pono naro ke tham select khemayu gabo paye number 10 okay avoid uploading any irrelevant photo and signature strict action will be taken for uploading any irrelevant photo and signature candidate of the student will also be cancelled in such cases inke boro sapio jenaro photo ro signature ro abo upload khema abno naro kam ke naicome khedi nangnai ara ken raw ni application cancel po ungok nai mani chance tongmayu ye kabuni number 11 no sapio submit the application before submission make sure that all information given by you are correct once submitted you will no longer be able to edit the application form kabuni number 11 okay naro je application fill khemo naro je application suimo naro ni information personal details paha je naro suimo abo details paha naro chade chaha chaya ko naro application form submit khe ko niskango weha kahama ke naicom rudi abuni yago naro naicom ru yamani mohasu mistake khe naro submit khe paya singke yago le naro abono switch namni ma yawnai kabun ba panda naro naicom ye khedi number 12 okay only one application per candidate is allowed naro candidate buyo weha chu se application submit khani man bauye naro boro khemainai kabuni khoipia number 13 okay sao after completion take a print out of the acknowledgement of submitted application from my application link ke boro naro naim chimaik na naro submit khepai jai khong pai asingke form ro submit khepai ke naro ka acknowledgement mai ko nai abono naro print out khiye tuindi he boro sayo kaboni number 14 preserve the acknowledgement for future reference kabo je acknowledgement mai ko mo abono naro biskang ni samo theta nain bo panda abono naro ni logio tuindi number 15 okay for subsequent login use email id and password kaboni kuye maso problem asingke naro chi samong nam pike naro ni email id password ye naro abo ma website o chi hastam pie naro noni acknowledgement romaro phono lako phimai nema phono boro jora rio phinai inka aboni khoipia number 16 kathamo ke sao boro for resetting password go to forgot password link ke boro naro password romaro pautong ke naro forgot password mo option click ke naro password opos laila mayo bate wa naro slaye last nam phimayo ke tau ke chong nai leina brefu neo brefu chingyo start ong ke brefu o online admission ke ni male kathok nai last date le brefu o abonaro boro nai nu maikna boro naide boro date of online application bokem bo 7 date 7 chio no start no ha 4 pm chio ke bo last date ke 13 June 2023 ba bo June talni no ka salchi thamman jora ake saruini 4 pm saruini daimri man jora o naro abun iskango bonin singyo naro boro application online dikhiye submit khiye naro school admission lamai nai ke boro naro nainokna date 7 June 2023 chio ke boro admission date admission new admission boro submit khenima online dekhi abu khosari ha abuni kathao nima ke bo last date ke bo 13 June 2023 saruini 4 pm ni jorao boro naro online application submit khemai nai tapuni khoye boro wo naro 13 last date bason jora naro je admission rok maro jai khe joto lapai ha singkhe advocate maunai publication of merit list ke boro wo brepo onai 15 June 2023 bo talni nokha salchibama ba nokha salchrama oke
bo merit list bai khori onai je post select ung ha online de je submit khairo nim sio post ni mung select ung ha abo bro first merit list bro wa bro ni mung bai khonai kaboni merit list bai kho pai ke first counseling ung pinai 17 June 2023 on ukha saljis ni ma bo June tal ni abro ke counseling unai suppose po merit list of question ro ni ake ma bre ke abo chong lai nai abo ni pai ke merit list second merit list by Korea pinai abo ke 19 June 2023 by Korea nai ke bo phono same second counseling pinai 21 June 2023 yo ke bo dikhe ye boro naroni bo date group naro thangye school thangye naro application submit ke ka singke naro ni mong select dong hang ya ko abo naro je ke mai nei ka bo ni khoipie ka thamo boro bro samo tongpio boro naro sisa pore nai de ke boro le naro na sasia ke bo nai de the whole admission process in class 11 shall be completed latest by 27/6/2023 ke boro full je for class 11 no admission law nei ma tongmo abo process no ke pa ha bo 27 June 2023 nim sio pa ha complete umpai nai ke bo ni lai tha singke naro offline konto online konto naro je ke phono boro lamaya ungi thanai naro school thang salai phono maya thanai bo ni date of barungi thangke ke abo ni bo pandawo bo je date rimo bro 13 June 2023 ni skango naroni online dekhiye application submit khede new admission boye class 11 boye ke bo suno tinini details boro naro ka make boma pdf no naro pore nai mainai boma vidya jyoti school ni website do thangye naro search ke boma mai phone mainai ke boro kaham ke suipaye tinyo ke ba suno tinini information le general class 11 no admission la ni na ye tonero naro dai free do ye trek bang salkri kha only 3 days setong so tini date no ye tong ha ke 13 se la song tong ka bun sim naro online application submit ke ye school admission laru lai di ke tinini video le bono bo video no naro chai asin ke like ke di ke channel no subscribe ke koya ta asin ke subscribe ke di tre body information kam naro discount po nu so phme ni bo panda ke chochi ma le phina tre discount video tini chombor no katha grana ra video no rai samon ching katha yan jara nai tuman bo panda no joto no khakcha